yang saya hormati, yaitu pernikahan ananda kami yang bernama Pak Taufik dan mempelai pria yaitu ilaiha wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu cahaya keimanan selaku wali dan sahibul hajat pada kesempatan ini juga yang kami hormati keluarga besar. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wan nafsi bitaqwallah ya arhamar rahimin. Ya akhi fillah Heri Antoni ibna Sabirin uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Wahai Heri Antoni bin Sabirin, anak kandungku Citra Amelia, aku nikahkan dan kawinkan dengan engkau dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Citra Amelia binti Bapak Taufik Rohman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana kedua saksi? Sah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakum fil khair. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan subhanaka rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم الرضا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم أولادنا وسلم أهلنا